Za mene još ćete štapu. Lijep pozdrav ljudi, kao što vidite danas nešto malo drugačije od onog na što ste navikli. Dakle, danas nisam sam, planinarim sa grupom planinara, odnosno sa grupom tečajaca alpinističke škole Skorpio iz Zenice. Cilj mi je da kroz današnji video svima vama koji želite da napravite prve korake u planinarenju, u alpinizmu, da vam predstavim školu Skorpio, koja između ostalih svojih aktivnosti kojima se bavi radi i ljetne i zimske škole alpinizma i škole turnog skijanja. Dešava mi se da ljudi nakon što pokupite neke informacije preko videa i fotografija, desi se da me zovu i kažu mi: ej Dženo, ja sam kupio cepin i dereze, kad bi mogli mi s tobom na planinu? A to vam je u stvari isto kao da kaže moj sin: ja sam kupio auto, kad mogu malo se provozamo. Dakle, da bi vozili auto morate imati položen vozački ispit. Da bi koristili planinarsku alpinističku opremu morate je znati koristiti. Znanje koje vam treba prenijeti neko ko ima iskustvo, ko ima volju, ko ima želju i ko ima mogućnost da to uradi, danas je prilično teško naći. Prije svega ne može vam svak ni prenijeti kako pravilno. Prije svega nije svak ni rođen da prenosi znanje, a pogotovo nema puno ljudi koji imaju to iskustvo. Bosna i Hercegovina iznjedrila je mnoge alpiniste, mnoge planinare. Neki su poznati više, neki manje. A vlasnik škole Skorpio je proslavljeni bosansko-hercegovački alpinista, instruktor alpinizma, instruktor turnog skijanja, instruktor sportskog penjanja i šta sve ne, vjerovatno ću nešto i zaboraviti, gospodin Edin Durma, koji zajedno sa svojim sinom Irijanom organizuje sve ove dakle aktivnosti. Ljetna škola, zimska škola alpinizma i škola turnog skijanja. Kako sam došao na ideju da danas idem sa njima? Prošle sedmice moj prijatelj Zahrudin Isaković je bio pozvan da u večernjem terminu ove škole predstavi svoj rad, predstavi Via Dinariku i pozvao me da budem sa njim tu u društvu. I svidjelo mi se koja imena iz svijeta planinarenja, iz svijeta alpinizma dolaze tu i prenose svoje iskustvo na ove tečajce, na ljude koji dakle žele da nauče
nešto više o tome. I tad mi je sinula ideja da bi ja vama na njihovom sljedećem času mogao predstaviti njihovu školu i svima onima koji žele da nauče nešto više, da pokažem adresu na koju treba da se obrate da bi savladali osnove zimskog i ljetnog alpinizma ili osnove turnog skijanja. Pored škole Skorpio iz Zenice u Bosni i Hercegovini postoji planinarska društva koja imaju instruktore i koja rade slične stvari. Ja zaista nisam imao priliku da prisustvujem tome, pa ne mogu dati objektivnu ocjenu, ali vjerujem da je naša država puna ljudi koji su u stanju, dakle, da vam prenesu znanje i da vas nauče tim osnovama. Tako da možete se naravno raspitati i u svom matičnom društvu ili društvu kojem želite da se učlanite, da li radi takve škole. Htio sam vam reći, a mogli ste to vidjeti na početku videa na onoj Garmin navigaciji gdje idemo. Dakle, idemo iz Mostarske Bijele prema Lupoglavu. Šta još trebam naglasiti? Danas je to posljednji dan škole, danas im se dodjeljuju i diplome. Edinu je se sinoć nešto naglo pogoršalo zdravstveno stanje, pa će vjerovatno biti tu na dodjeli, ali njegov sin Irjan koji zajedno radi, dakle, s ocem, održat će, dakle, današnje časove, a Irjan je možda, pa neću reći ni možda, sigurno najmlađi bosansko-hercegovački alpinista koji već ima ispenjane smjerove i popite vrhove koje sanjaju mnogi da ih popenju za čitav život. A uz oca Edina, dakle, imao je zaista šta da nauči. Momak penje od svoje kako je prohodao. I ono što ću vam još, dakle, reći, to će vjerovatno, mislim ne vjerovatno, nego sigurno, znam da to se kaže na kraju škole, kad prođete tečaj, kad završite školu. Dakle, opet ću vam povezati to kao s vožnjom automobila. Vi položite i dobijete papir da možete da vozite. Ali 2 godine vam na zadnjem staklu stoji slovo P. 2 godine ste vi početnik, bez obzira koliko god da vozali. Isto tako vam je ovdje. Dakle, džaba vam je ako vi završite školu i onda se idete kući i kažete ja sam položio, ja sam završio. Druže moj, nisi ni počeo. Znači, to vam nije ni početak. To je samo jedna mala osnova, dakle, onoga što vas čeka. Rada, penjanja. Tako da, to bi bilo ukratko, evo, najava današnje priče. Vidjeli ste sad za trenutak moj puls. Pokazujem na satu kao da sam ušao u maksimalnu zonu. Dakle, u kojoj srce radi skoro na maksimumu. I onda u tim momentima, naravno, stanete. Ovo je jako dobar danas kardio trening. Veliki je uspon, dakle, sa 100 metara nadmorske idemo na 1400. I stalno smo, dakle, pod jakim opterećenjem. I onda jednostavno stanete i vidjeli ste kako sat prati, dakle, otkucaje srca, kako se oni polako obaraju. I kad dođete u taj neki aerobni, dakle, mod, da kažem, u kojem srce radi po nekom povišenom, ali naravno dozvoljeno povišenom tempu, nastavite.
odleti. Dobri dan. Tamo. Ćao, čao. Dobro, kod vas? Gdje si sad ovo došli? Poštovanje, ja sam Mi smo Džena. se neki dan porečkali oko mosta na Jablanici. Šta smo pričali? Ja sam ja pričao, nisam znao da je to tako bilo, ja mislim na original. Ono, naši slušali za film. Zdravo. Ajde, nije Ja bitno. sam dosta pregledao, pa podatle. A jel? Čestitam ti, dobar sam, svaka čast. Hvala, pa sad ja pravim priču. Evo te onda najavim ljudima. Odakle ste prije svega? Isto zle. Pravim ja priču sad o mostu Bici na Neretvi. Ne znaju No, ljudi. ti si rekao, pa nisam ni ja znao, baš o njima nešto pričam. Ja sam ti malo se nekad u koroni krenuo da istražujem tu bitku na Neretvi i počeo sam metal detektorom da pretražim. I onda sam pronašao dosta tih predmeta i onda sam došao do nekih dokumenata pa sam tako zaokružio jednu cjelinu, jednu priču i to će biti sljedeću nedjelju. Evo, da ljudi ne. Dakle, momci iz Tuzle popjeli su lupoglav, tako mi rekoše. I jedan, obzirom da me pratio svi na Facebooku i na YouTubeu, ja sam objavio jedan story na porušenom mostu preko Neretve u Jablanici, dakle ovom spomen mostu iz 1943. godine. I onda su ljudi počeli da komentarišu kakav je to most. Je li to most koji su oborili partizani ili je to most koji su oborili Njemci, je li to most koji je porušen za film, je li most koji je porušen 90. Puno ljudi to ne zna i evo ovom prilikom većina vas koji ste zapratili stranicu vidjeli ste da sam ja stavio anketu. Pitao sam vas da li ste za to da napravim jedan video koji će biti mimo planinarenja, a vezan je za bitku na Neretvi. 98% vas je glasalo da ide taj video i evo ja sam počeo da ga radim, počeo sam da ga snimam. I sljedeća nedjelja ABD bi trebalo da izađe i taj film koji će ujedno biti i prvi i jedini video koji nema temu za planinarenje. Ali obzirom da sam rođeni Javlaničanin i dijete te čaršije, puno priča znam o bici na Neretvi, puno toga se sad izbacuje, puno dezinformacija, puno svega. A evo otkriću vam i na čemu ću bazirati svoju priču. Dakle, došao sam u posjed zapisa, odnosno otkucanog materijala običnih ljudi koji su posle rata ostali u Jablanici i koje su partizani ispitivali. Dakle, gdje ste bili, šta ste radili, kao onaj domaći film Tale, eto nešto na taj fazon. Dakle, svaki čovjek, dobar dan, dobar dan. Gdje si bio tog datuma, bio sam tu, koga si vidio, šta si vidio, kad su došli četnici, kad su došli usreće, kad su prošli partizani, gdje su došli partizani. Dakle, bukvalno sve. I na nekih 4-5 priča od preko 200 priča. Bazirat ću tu priču, svoju koju ću vam predstaviti i ono što je još interesantno može vam biti, dakle, povod da me zapratite, evo neko me je ispala marama. Povod da me zapratite zbog tog videa je metal detektor. Dakle, ja sam taj teren pretraživao metal detektorom i pronašao zaista dosta predmeta iz tog perioda. Evo, dovoljna najava od neke skoro 3 minute za video koji slijedi u sljedeću nedjelju. Ulazimo polako u magleni pojas. Lupoglav i ove godine odlučio da nam ne da da ga vidimo. Vidjeli ste prošle godine na memorijalnom usponu
da smo bili u nekoj strahovitoj magli i evo sada već na 1300 metara je magla. Ovdje se još malo vidi, ali kad dođemo do Barnog Dola, do Bivka, ja vjerujem da će to vidljivost biti na par metara svega. Nažalost, to utjecat će sigurno i na kvalitetu videa i na sadržaj, ali kao što sam milion puta rekao, to je planina, to je priroda i samo ako je tako doživite, možete uživati u njoj. Tako da je u magli. Magla je, kažu, da je magla tu da bi ono što je lijepo učinila još ljepšim. Kad hoćeš da je vidiš tako. Ja je tako doživljavam. Dakle, ulazimo u maglu, idemo prema srcu Prenja. Ekipa, je li nekome maramica ispala? Ne. Nečije je bilo. A ne znam, neko je iz naše grupe pokazivao tu. Tvoja? Lažeš? Jeste, evo, to mi uspomena sa more, vidiš? Kroacija. Fali more, brže planine. Ti si mornar, Pa mornar brate, pa stari. tvoja. Ja kontam dve ljudi iz Splita. Mornar stari. Kako nema na pjesmu? Ode Malik u mornari. Ode Malik u mornari. Neće školu, neće pare. Evo mala jest, more za mornari. Evo, Ja ću postati medijska. evo nas, došli smo do Barnog Dola, do Bivka, odnosno do skloništa i vidjeli ste ove momke iz Tuzle koje sam sreo dole, a evo ovdje momci iz Zenice koji su... Noću sam tako? Ne, jutro su 7 krenuli, zapalili svijeće momcima. Da, bili su dakle na grobovima naših stradalih alpinista, jedan je svakako bio iz Zenice. Ili su dvojice? Da, Ilija Dilber i Stjepanović, Milorad, obojica su iz Zenice. I evo, momci su došli tu, zapalili svijeće i idu nazad za Zenicu. Drago mi je da smo se upoznali, drago mi je da me pratite. Pa ko ne bi pratio? Da gledate. Hvala vam. Svako dobro ti želim. Sve najbolje. Puno Čuvaj. dobrih snimaka. Hvala vam. Pa ne, 5 minuta do grobova. Kakve baterije, to bak kad dođe, valja doći Apo. Ovdje smo trenutno na spomeniku prvih osvajača Upoglava zimi. Ovdje počivaju Zeničani, Milorad Stjepanović i Ilija Dilbera, treći Zijak Jajatović, on je u Sarajevu na Barama sahranje. Eto, znači, te 70. godine krenuo su sa Jezerca 14. februara. Sad kako su pali, šta se desilo, to ne zna niko, ne može se utvrditi, ali pretpostavke su to da je bila magla neka, da je pukla streha, da je krenula lavina, da su povukli jedan drugog. Uglavnom, nađena je... Pa vjerovatno, jer nađen je fotoaparat iz kojeg su izrađeni snimci i ima fotografija njih trojice na vrhu koja je malo mutna jer je skoro 6 mjeseci, ja mislim kasnije nađen taj fotoaparat i tijelo, ali pomoću te fotografije utvrđeno da su ipak bili na vrhu gore. Njihov smjer penjanja je bio iz Poljica, tamo su im našli skije, znači došli su skijama sa Jezerca i tu su ostavili tu opremu i vjerovatno se penjao tim istočnim grebenom na sami vrh Upoglava, a pali su na ovu vamo stranu, Barni Dol. Jedan je vjerovatno umro odmah ispod samog vrha, drugi negdje na pola puta do ovdje, a treći je nađen ovdje u nekih 100 metara od ovog groba. A u to su vrijeme bili stanovi stočara koji su čuvali ovce ovdje jako blizu. Znači malo mu je sreće još trebalo da preživi. Ali eto. Možemo im odati počast svak na svoj način sad.
dakle, koncept ovog spomenika, vidite kako izgleda, kako je sačinjen. To predstavlja sliku, to jest oblik, obris ovog vrha Lupoglava. Lijevi je taj glavni najviši vrh, a ovo desno isto spada pod Lupoglav, a ovo u sredini, to odubljenje, to je rame Lupoglava na koje se izađe kad se penje. Znači mi bi sad trebali doći ovako s prednje strane na to rame i penjati se gore prema vrhu. Još uvijek ne možemo donijeti odluku, hoćemo se popiti, nećemo, šta kako, ali idemo dalje. Došli smo evo do drugog današnjeg cilja. Prvi cilj je bio da dođemo do Bivka, poligon, da uvježbavamo one radnje, ponovimo, nešto novo uradimo. Mislio sam i lavinski test da pokažemo, jer ovaj snijeg je jako kritičan, znači nema podloge. Ovo je jedan jedini snijeg koji je pao i nije se slegao, a naglo je zatopljenje došlo. Tako da postoji opasnost od lavina i nećemo se dovoditi u kritičnu situaciju. Tako. Gledaj, brate, šta uradi magla, ej. Evo nas dolazimo do podnožja Lupoglava. Sa mnom je Irijan Durmo, kojeg sam već najavio u početku videa. Irijane, planovi se mijenjaju iz minute u minutu. Boga mi u zadnje vrijeme, iz sekunde u sekundu. Da. Plan je bio dakle da dođemo do Grobova danas, međutim... Tako, prvobitni plan je bio čak da noćimo tu pa da sutra idemo na uspon, ali pošto se sutra vrijeme baš pokvarilo, evo danas smo, iako smo kasno krenuli, dosta kasno, korak po korak idemo ka našem cilju, pa skoro da smo tu, evo nalazimo se pod samim vrhom, pa nadam se da će proći sve ok, da ćemo odratiti to. Super, Durmu sam Edina najavio, bio međutim nešto je zdravstveno, dakle, nije mogu danas biti tu sa nama. Ti si naravno njegova desna ruka, da kažem. Šta danas mogu naučiti ovi momci koji su tu? Pa evo danas ono što je najbitnije mogu naučiti da je vrijeme to što određuje sve. Baš iz minute u minutu se svašta nešto promijenilo, prilagođavamo se situaciji, izvlačimo najbolje iz toga, pratimo ovu maglu koja može biti dosta opasna, pratimo snijeg pošto je nestabilan, prvi snijeg je ovo koji je pao, nije se još baš slegao najbolje i mislim da će im to dosta značiti i koristiti. Super. Ništa, spremamo se, gazite prema vrhu Lupoglav. Tako. Pogledajte, to je Lupoglav. Dakle, prije 20 minuta nismo ni razmišljali o usponu na vrh, a sad već je sve otvoreno i uspon je tu evidentan. Ja ponovo ne bi bio ja da nisam nešto uradio što ne treba. Dron sam donio dakle do onog dole Bivka i obzirom da je bila magla ostavio sam ga. Ne mogu snimati kadrove dronom, zato ću Maliku dati kameru da snima uspon na vrh, a ja idem nazad dole. 40 minuta po dron i nazad. Ne mogu da verujem, ovo ludilo. Preludilo je. Je li u Splitu ovako jutros bilo? Jučer je bilo gore. Mislim toplije. Znači, bukvalno spim. Generalno pravilo što više zuba da reda, da se zabije, a ako ne može, Danas sam u ulozi Dženada Džine, a vjerovatno poznajete moj glas iz prijašnjih videa. Evo je moj drug Ante, Splita i momak iz Živinica, zaboravio sam mu ime. I naš kerač lijepi. Raja, vidimo se na vrhu. Nadam se da me Dženo neće izrezati.
Smislio sam naziv, jedan za sebe, ovako. Pošto, evo, iz videa uvjeravate se kako pravim glupe poteze. Dakle, prošli put nisam ponio krplje. Sad donio dron, znači, do ove kuće i ostavim ga konta magla. I nazvat ću sebe kralj glupih poteza. Definitivno. Ali zato sad trčim do Bivka.
Prekrasno vrijeme. Prekrasni ljudi. Momci su iz dalekog... Pred nas, Erač. Dole što viri kao vulkan, onaj komad stijene, Crnogov. Idemo tamo lijevo dalje. Cetina, Zgorjeva gruda, Has, Veliki Prenj. Imamo greben Vidine kape, Herač, Vidna kapa i Herač. Tamo moćno Veliki Prenj. Evo nas na vrhu Lupoglava, ostvarili smo današnji cilj, išli smo sigurno, stepencu po stepencu, nismo u početku nikakvu konačnu odluku donijeli, znači išli smo po korak i korak, stvarali sebi određene ciljeve i došli do našeg današnjeg glavnog cilja. Vrijeme nam je izuzetno dobro, osjećaj kao da smo negdje u Himalaji. Ovo se rijetko viđa.
I evo vidite, samo što sam spustio dron, ponovo magla. Ali mislim da ste uživali u kadrovima koji su bili sa... Dakle, nevjerovatno je koliko smo imali sreće danas da nam se prenj ovako otvori i da nam pokaže ovako nešto. Drago mi je, dakle, koliko god mi je žao što nisam popeo vrh, toliko mi je drago što sam se vratio po dron. Ja sam pola sata, 40 minuta išao nazad, evo ponovo idem gore prema njima, ali sam uspio, dakle, dići dron i snimiti. Drago mi je zbog ovih momaka koji su došli na školu, čak iz Bihaća, iz Splita, iz Hrvatske. Baš im je se prenj pokazao onako kako treba, baš u onom pravom prenjskom čaroliju. Idem sad gore prema njima, napravit ću kafu, napravit sebi ručak dok oni dođu. I onda idemo dalje. Evo što vidite, čejfim, baš čejfim, grijem ovu konzervu, evo Irijana, ovu kafu što sam popio, ovo je samo zbog Majde iz Austrije, znači on mi je čestitam, znači Dramadija. Evo Irijane, dan je se okrenuo 180 stepeni, tako da kažem. Ja sam uživao u kadrovima, mogu misliti kako je bilo vama, kako je bilo ovim momcima koje si vodio, dakle, možeš nam čisto reći kakav je bio osjećaj, šta vam je bio danas plan, šta ste uspjeli ostvariti i evo, ukratko da mojim pratiocima malo objasniš i o školi alpinizma, evo i o današnjem danu koji vam je zadnji u vašoj, dakle, školi ove godine. Evo dakle, došli smo i do našeg ovog trećeg vikenda zimske škole alpinizma kluba Skorpio koju vodimo moj otac Edin Durmo i ja. Današnji vikend smo proveli na Prenju, to je današnji dan. Krećući jutros od auta i taj tijek puta do ovdje uspon, do Barnog dola i grobova, nije puno obećavao vrijeme, nam nije bilo baš naklonjeno, magla, visoka temperatura, ne baš najbolji uslovi. I onda po dolasku u gornji dio Barnog dola zadesilo nas je nešto stvarno neočekivano. Prenj se otvorio, lupoglav se ukazao, stvarno je bilo izvanredno. Evo nas trenutno opet u tom gornjem dijelu Barnog dola, odakle smo imali početne te fascinantne prizore, sretni, zadovoljni, usponom na sami vrh. Sam uspon smo jako brzo i efektno izveli oko 6 sati od auta iz Mostarske Bijele do samoga vrha sa početnicima, što ja mislim jako vrijedan rezultat i za njih i što će jako dugo pamtiti. Uvjeren sam da smo iskoristili maksimum od današnjeg dana i da mislim da smo ipak i dosta toga zaslužili s obzirom da nam je protekla 2 vikenda vrijeme nije baš išlo na ruku, ali ovo danas je nadoknadilo, vjerujem, to sve. Šta mogu očekivati, dakle, ljudi koji se upišu u vašu školu?
ja sam napomenuo da je tu ima i škola turnog skijanja i ljetni alpinistički tečaj i zimski. Evo, šta mogu naučiti, šta ih očekuje ako se vam se javi, i evo prilike da ih pozovemo. Da, tako je, klub Skorpio vodi sve vrste tečajeva i obuka iz alpinizma. Dakle, ljetni kurs, zimski kurs, ledno penjanje i turno skijanje. Ono što ljudi mogu očekivati od nas jesu kao prvo kvalitetne visokogorske ture. Dakle, mi našu školu vršimo u planini, u srcu planina, baš kao što smo sad evo u srcu Prenja, u Barnom dolu na Lupoglavu. Dakle, pored te intenzivne i kvalitetne obuke, sigurno ćete biti oduševljeni sa našim visokogorskim turama na najpoznatija područja i vrhove planina naših. I evo sada kad smo tako uspješno i sretno okončali ovaj uspon, slijedi nam dugotrajan povratak do Mostarske Bijele koji će ljudi sigurno podnijeti, ono što bi se reklo, s pjesmom, jer odradili su nešto jako veliko i nas je jako dobro počastio i hvala mu na tome. Preporučujem svima da prođu školu alpinizma, koja god to škola bila, zbog svoje vlastite sigurnosti. Dakle, ako kupite neku opremu, vi trebate naučiti kako baratati njome, kako je koristiti, kako se ponašati u planini, kako čitati planinu i prilagođavati se, baš kao što smo mi danas. Irijane, hvala ti još jednom, meni je bilo zadovoljstvo danas biti s vama ovdje. Uživao sam koliko i vi, nisam penjao, dakle, mojom greškom ponovo, ali zaista sam uživao. Nadam se da će i pratioci koji me prate, evo i ovi prizori koji su iza tebe, kao da smo na Dolomitima negdje. Hvala ti još jednom što si bio, evo, prvi na mom kanalu koji jedna nova priča, dakle, prvi put da imam nekog gosta i drago mi je da sam ja kao pojedinac mogao da predstavim ljudima, dakle, vašu školu planinarstva, odnosno alpinizma. Također, hvala tebi na svemu, zadovoljstvo je obostrano i iako nisi s nama išao na uspon do vrha, ti si tu bio s nama svo vrijeme. Svo vrijeme si nas propratio i napravit ćeš, siguran sam, divnu priču o svemu ovom. Ovo nam je trebao biti kraj videa kad smo sišli dole, ali nadam se da će ovo biti kraj videa. Prekrasan dan, pogledajte. Pa vi ostanite kući. Bye bye.